Nirmala kenyam ka nastin kontin barwani lingwa seme ka Ron TV channel en walle shankaro ka pay badak ron kina dangro widi dangro bakel bana leher titi bana keling keler very important today nasro dien palpin keling dien ko gor kanu de keling report bana ling bana mandana chituok you know gwan mishala do nene Chani itu mana kan telan nuari, syakanak, kan itu nak ke, nak jang, kule la jang ten kondi de kabe, la ding kabe, wa take torbieli dangro, tici tiang ka gan nuari, gua kan kon William, ke jadi podeme. Miji rama jidit kanwar online TV channel gorjano jender channel dirje support der subscribe ko de notification bell dirje twine kom chete ka leer mi ci break gwad nday chamala shubi kaji ko gwas dana pa el arich bi goro bi nyani ko ken ko de kan mala shuba kon nen kon kor kon ka abari porti ban klinkan kay pode shalat no kalat ke je ko kwai la naga changa jandang jogu de kel ka pai baro ron kin dangro jandang red bakel report mo ken amne kana confirm gwa kwa jala pai ben ngach no wacha te ka torbiyele ti jigen ala kenwer use to jen kan chede manan ngai kona wona ka libya ne to ngari unat wona ka sudan kenwer use ka report ana chalat wa ken jen kan chero mo ga torbiyel dangro na ala two vehicles kan were used to wa chigi jenu kan wuka Europe wa entorbele kontin jel kan kaka wa chaka ambushten mi chaka ambusho cha jojo nu keri podana cha no ngwane ti shop ke jandang ro with baro cha yeken chaka bat keri podana cha no ne jandang ro with baro ne de konen wana kan were ti tike ngwane weri wa ke jang ten konen te ka be ngai kona be teken ke unit state ke gwas mi jen gwa dalan awe ke jang bi kula crossing border bu kula we mi ke libya ko libya mi shi libya che je ke no der ko jende we ke europe ke jen report me ke ta dana chanu ke jang of course gay ne ten wan ngai kona konin te tote pa audio je kon jal hen ngajene take board mi chi jen jana ka panal che we ka unit state raiden bot jala kane to one report da ne shala ne kenyam chikon diala ne na wabu cha jo kapchong mu cha kapchong no shani to one cha ne ten kan were bo by the way in were shuk ka jandang dok tewich ya no ya na ko den chike bot na chikana ban pin ka rameda ne chirwach kene re bot ka maybe jal kan la ne choku janang jogu baro dio je sia report ni am cha linki daram den ga kore mi cha bot cha den nak punya kano chine dang di chiki jien ni kan we bor jen gwadan ku gele we roiten namo lera mo chi kon dia la ngajen we chatu mi kon tem kon pega danen chites ni en beja ka kon wer we chi kon peng ne kon en kon jen ka chang chi kon angech do badana jen kenika kia ngane nakamo ayo chele la jalre yir lo wi chirne ko nak ka tinjen ka panal ka we ka unit state ku le we ka juba kan war di ala ton kan ware chi ka jor ka kaneten kono wanda tanna ano ne dang de to kurano kan ko cheket ke je ye che jacket che wo che jongo kwich so channel ya men ya togre dwara ono banja kapchong na me by the way gor ne dial gor lat ka ne dial kon la nuare ne kon la dit ne ko la kwan nuare kini ten kon dier ko de nuare de ka tigi tig mi gwa kom chu kon ku kon calculate den talen ngaru din ga jen tam ci tam gwa tam bej ko gat kon bar ko rodien jen kan wu ka win to goal ka jano la lon nang ka da drop ajang chekan gan no jandang ro baro chanak tin beje ka kon chi kon ngajeno population an kon were no woni jen kame wepin
kon tam right now mi kon la to ka chinar mat kon wore tel gan wore de jen bigle we kli biya ke we gon kon we katen liu kare yere everywhere so na me rek mi shi talk ka de yen diala nga chuma dan lero do so jane te ka ripon mi chalat gwas min banyo ko min wa yekel non chalat wona na chi ngani akubo shikawe ka dor shalka mo great people administrative area na me ripon mi chalat ne tin kon tela murle ka chalat ka media ba ko nyo ga yekel no ngum le rode cause antama chinate ko gwain kana ngana nuwar gwain ka kenu shikan murle shikan galel shikan kamak wa shiga jien shiga we kan winimi shi kwarke na kontin wana mo shiga rajalo kana chate ka ngwanda jien ka jongle ka ngwanda toni ka ngwana akobo to toni shikane tin kon tin la murle community shikana omak ke jamo ke reporting okay let me simply reporting mena complete tadan chikan la neja ano chane kenen winimi cha koma chikala do nene re ko dan chi tuo ka kan cha take jiboni ka ke take ni ti chilu but kan pregnant in kon chilu on wan kan lat ka kan pregnant in kontin chamu ka bot kan lat tell me kalat but chikala ne jeno yes to kurcha to ka cha tekane ti lutan baneten kontin chi kon information ken ke chen ko wajek ano shade na da mishit kana mono tele kur mishit to gan winimi maybe kan ngane kon sha ka ma kanetin kontin la murle dong la jeno daga la ngani jane ke jangton kontin tin winimi tin te ka jongle state ko ngai kon dial dio je ka konin te pa ko nga jeno cha te ka rikti chi to akam jane kana ne te shal kai murlete so mitene dena attack daga la ni jango kujimi kon wer gwaz men wer they are busy here by the way kosen ne de kontila dini jane ki dini asas pdf jalka weka re noren winimi ko dio je chaling no gorka no de kana de kan ka attack all the time ka kujimo mi chala do shingane nwere ano ishigana chicken kamak na gore ngech mrung ko de na kula take chong baneden content take grade people administrative area michi ngane ken chiga na benak ka jongle la lar ka no queen ne tel ngane ko tichiwe ba pele jano no wal michi ben ka kubo ki ka jongle la so kukan mang ni jang ki ku ko mang ni ne ko lan nuore la kan ga da nang bi ga mai bi ken kan nang kan ga menok pe ken menok cha ka wiya je ka wiya lo ke jok dino mi kan nuore che to ka kamo nuore la lat karodian but kajen ataka chalat gwat me wa tele information mi sheben we mean that new the gen wodi chicken wergan tin kon tin kap ko kor maybe kan wan jan ke report ana chalat but more information kajen mishit kana me bajo gor amani baye binong baje confirm ano mi chora lado lengu ko lat ken no take kan attackers ken the content makana kani icha ne to content makana cha kana no ko kani to content ka dor shal ka me people la great people administrative area ano ka ta dan shi ka report kani no ngaja kane ke 2:30 pm mi molod ne changdar kane shi ngwan ti share reale ka ti gen ka kubo shi kan murle community man te dor shal ka lo kormaj ka likwangole county shi kana ci kana makten ajen information dan jel ka ni ka tay dan ci kana ka ja kana to ko ni jen changa ndang jok wi de kel ka pai baro ron kindaro jandang ro wi de bakel so na me charger ja kan eten konen te ka kobo especially kwar amen eten kon la community even ngani ci kana do na me shim shi true ka shi talk so charger me charger la de kan shi talk no mo so chana ba jen wonena ana ba community ba je gangore ne ideal gore everybody ko right now ko ngaje no diba anytime ngai kone mole of course chaka jako kaniti moti dong dia gang ni shanka nware dum nware kula jaka busy gwan mo we jang ke de na ssp dia wo kan me short karodi re be kare nware ba nware ba ma ka gonde koken
Another report on dong de kono go ka jene agweleng militia wa chare ya leka dorshal kamo apanal they can fan gag they can yan my report on channel wa chigoren ya leka cha mobilization charge la right now mobilization mo wa gorkano they can territory fan gag they can cap ashiramudan ngai kono kan ya chaga direct eneran ere doarmo ka panal cha direct no we are qua all the new territory qua occupied you know yen jarol nwari wiya de shirme shali mi chang ta right now ki tiarbe charan ya leka ke report an shiben ano ba don nwari ba ka dilelde ba ka dil occupied ken ke this time around so mu do din tama ni ne dial de goron ya leka ko in case tele dor ne de might de nan ko kan dialati ko aka push nen yal tong mi akir ano wiya na kan were jala ko na lan siang no na consequence ni chang malabe la mala generating content tie kanwere shit ke rule no mal dialu ga to what will happen to need the content tie kanwere you know of course they will think of or they not reconciliation they not kamar you know they did the lat ke while chika damage me di chikana lat so na me amela road right now would beja do no ronaje ka ta dan dong de rureje men gor kon ngwas me mat konwere mitem chan ngaje no channeling then bagwano banarin delmat tele mobilization lat ke bat jango de lat kan mobilization kanete kon la murle kanete kon la ber kanete kon tin la ted jenen ni me right now mi chikan lat kan dur no chikana goro be kan la direct la goro no big no be kan involve yo bunwere yo be ko lo pere kanwere kon ni kujen te salbke mi aditen yo shami to ka jongle ba shanin me chang me kan point manen were ten kon kule la lat ka kuma kir mi yadi yagan dial jogo no yokun kan dial biya ko jigna ka walga ne je shi an mo shaling and then bare ya jogo no de we kana lokani ne we kana chine kana mine yogo ne ka bor jin tan were ya jogo no sha we ko yokun ni ya kam ne de kola nwer wai am you see nwer wai am kana de konti la shema ne ken kana de konti kula tun kula lat ila yin ga ya ko kwa lo ko glengu so ken gor kono be kon yar ke be kon jako ne telot amen gore lon ko ken gane de tot tele community mi di mi shet ken wer mi de yar ne ti kuin ken ano a chen kwa section kel ken wer cha ko gon chen wer community ke lu general che de yar mala gore lon la yen community mi cha ngaje no tin kerek re dun tin ke betrayal ke tin ke weakling ne re dun ne temote no kan met ke no kan obi ka community kan yar la yena ka identified and when among then biaru ya leka biaru dun shape nyop biar structure no gwa biya jalat no binari yende binawi ni amende ko jan do bana ren kula lel keje le roi keje ana tika ngod bono ba ngaje no okay ba ngod ba ya pinen ramo wuji en dora me ramo won waru community wuji betray what will happen to that person bana jelele de you know those are the things in kon la gwika ka kan kon la community la janang ni ba mi cha pele kare de kan tel to go la to kan chan yo jika another reported in